Banhira atu halo ação solidariedade Ruma, ia visita amu papa mai Timor-Leste, tem que hare no teto de dia ninha consequência, liu cidadão sira ia fronteira. Ministro Interior Francisco da Costa Gutierrez satu assunto ne liga ho grupo balong nebe hakarak atu halo ação solidariedade. Banhira papa Francisco mai visita Timor-Leste ia bulan setembro tinang ne. Tambah ne ia sexta-feira ne ia edifício web bairro Pite dili. Ministro ne e husu atu halo ação solidariedade Ruma Karik tem que ter tu consequência nebe moço. Liu ba cidadão sira nebe makela basic fronteira tem que tau as interesse nacional no nação niang. Então tem que carregar questão de estado sítio de estado tem que ada interesse nasional. Será que kita hal ini dia melaksanakan dia boleh tidak posisinya dia boleh tidak posisi fronteras itu betul solidari betul sente o problema seleção itu precisa dulu olha mas na os tempo ini lá os oportunidades ia dikatakan kata itu ni asal di Halo Timor ia konsekuensi baik itu posisi fronteras ia akan se ia sentido de estado se ia halui ba interesse nacional itu tem cuidar itu yang mesti fronteiras itu yang mesti fronteiras Maliana ya Popular Kopalima o itu sira Timor itu tem espírito de solidariedade masih mamakan oleh itu label husi sira estrada sira herba será que akan husi bersira estrada tamar itani akan ambisão akan hasil sisio ini beri luta ba direct suman o estará que lo covid ya la ve fronteras ya apa kalau sah itu ni meeting hari itu Hanoi sira itu di Hanoi basira mas Laos tempo jadi está no dia sisio resolve meu problema dia apa label dia problemas label normal tá kita pasti besi neto soluções pacíficas. Label normal, label mata os coronavírus Timor, experiência Timor ini ada sebuah resi mate, Rio ada sebuah resi mate. Namanya maka kita usulnya lah. Tahun apa para nama violence para normal para nama, sehingga problemas harus soluções resolve dia. Reportagem Melania Conceição Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.